Ukiwa kijana au teenager, unaweza kukuza stadi gani zitakazoweza kusaidia kufanikiwa maishani? Jibu liko hapa. Tembelea tovuti ya www.jw.org. Ukishafika utakutana juu kabisa mwa ukurasa wa tovuti hii. Pana makala pale yenye kichwa matineja na vijana, stadi muhimu zitakazo kusaidia kufanikiwa maishani. Utabofya kitufe cha jifunze mengi zaidi, na ukishabofya kitufe cha jifunze mengi zaidi, moja kwa moja utaenda kwenye makala nyingi ambazo zitaweza kusaidia. Kwa mfano, jinsi ya kudhibiti hisia zako. Ili kijana ufanikiwe, lazima ujue jinsi ya kudhibiti hisia zako, jinsi ambavyo unaweza kujiendesha inavyofaa ukiwa umekasirika, usivyoweza kuweka kinyongo, lakini pia jinsi ambavyo unaweza kuwa na furaha licha kuwa magumu, unapitia magumu. Lakini pia utajifunza jinsi ambavyo inaweza kukusaidia kuwa na maoni yanayofaa, kwa mfano kujikubali, kuwa na mwelekeo unaofaa tofauti na jinsi ambavyo unajiona ama wengine wanakuona kutokana na madhaifu yako. Lakini pia utajifunza jinsi ambavyo utaweza kudhibiti hasira yako. Kuna makala nyingi sana hapa ambazo utaweza kujifunza ukiwa kijana, ambazo zitaweza kukusaidia moja kwa moja kwenye zile tabia au stadi zitakazo kukusaidia kufikia mafanikio. Kuna kitu kinachoitwa wakati na pesa. Hali hapo utajifunza mambo mengi sana. Kwa mfano, unawezaje kutumia vizuri muda wako? Ili uweze kufanikiwa, lazima ujue jinsi ambavyo unaweza kumanage muda wako. Lakini pia utaweza kuona jinsi ambavyo unaweza kuepukaje uchovu kupita kiasi. Lakini pia utaona jinsi ambavyo unaweza kujifunza jinsi ya kuacha tabia ile ya kuahirisha mambo. Labda unasema nitafanya baadaye. Basi makala hii imekusudiwa kukusaidia jinsi gani utaweza kuepuka na kuiondoa hii tabia moja kwa moja. Kuna makala nyingi sana ziko hapo, lakini pia kuna ukuzi wa kibinafsi. Kwa mfano, unapokosea ufanye nini? Unawezaje kurekebisha makosa yako? Mambo haya yote ambayo utakutana nayo katika safari ya mafanikio lazima uyapitie ili uweze kufanikiwa. Ni nyenzo muhimu sana ili uweze kufanikiwa. Kama ukiwa kijana au teenager, lazima ujue jinsi ya kurekebisha makosa yako. Lakini pia maisha katika jamii. Hapa tunaenda kuona jinsi ambayo uhusiana na jamii inayokuzunguka. Kwa mfano, unaweza ufanye nini ili uache kuwa na haya? Kwa mfano, unaona aibu. Katika safari ya mafanikio kijana, lazima uondoe aibu. Basi utafanyaje ili uweze kutokuwa na aibu? Basi utafanyaje utapoonekana wengine hawakubali au hawakuelewi au hawakupendi? Basi makala hizi zitakusaidia sana. Je, ni kwa wewe tu kijana au teenager jua hizi makala? Hapana, hata wewe mzazi unaweza kumsaidia kijana wako au binti yako kutembelea tovuti hii na kupitia makala moja baada nyingine ili ziweze kumsaidia kukuza stadi na sifa muhimu zitakazokuja kumsaidia kufanikiwa katika